BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM mu yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kwa kane gerekeje 14 z'ukwa 5 2026. Mu ncamake makuru tugiye kubashikiriza. Mu Rwanda, Aimable Karasira yari yamenyekanye cyane ku rubuga rwa YouTube anegura ubutegetsi, yashinguwe nyuma y'indwi imwe apfuye. Mu soko bwa Congo Kinshasa, ishirahamwe Human Rights Watch yagiriza inyeshamba z'umuhari M23 n'ingabo z'u Rwanda ama batandukanye igihe zinjira mu gisagara ca Uvira. Tufite kandi n'ikinamico urunana. Makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idoni mukanya nyuma y'amakuru avugwa hiya none kwisi dushikirizwa na Prime ndi kumagenge. Umwe mu bantu bari bakomeye muri leta y'Ubwongereza yatanze imihoho vyongereza kuremera umushikiranganje wa mbere Keir Starmer nyuma y'aho umugambwe wiwe wa Labour utsindiwe by'akamaramaza mu matora y'inzego zo hasi. Wes Streeting yarashinzwe amagara y'abantu yavuze mu ikete ryo gutanga imihoho ko yatakaje icizere ku burongozi bwa Keir Starmer kandi ko bigaragara ko atariwe azojana umugambwe mu matora rusange yimirije. Streeting yitezwe gutanguza urugamba rwo kurongora umugambwe. Abanyamushigikiye bavuga yuko afise abashinga amateka bakenewe kugira arutanguze. Umukuru w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze mu gihe c'inzimano igenewe Donald Trump ko Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kuba abafatanyabikorwa aho kuba abakeba. Xi yavuze ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ariyo ya mbere ihambaye ku isi. Trump yakoze heza mu gutumira umukuru w'Ubushinwa kugira urugendo ku biro vyiwe mu kwezi kw'icenda. Abakuru babiri bagize ibiganiro vy'amasaha abiri. Ibiro vya Trump bikaba bivuga yuko vyabaye vyiza kandi vyashimikiye ku gukomeza imigenderanire y'ubudandaji. Maison Blanche ntaco yavuze kuri Taiwan, kimwe mu bibazo bikomeye hagati y'Ubushinwa na Amerika. Aya makuru na ya BBC. Abategetsi ku murwa mukuru w'Ubuhindi Delhi bafashe ingingo zo kuziganya ibitoro inyuma y'aho umushikiranganje wa mbere asabiye ko hagabanywa ikoreshwa ry'ibitoro kugira bahangane n'ihungabana ry'ingene vyinjira mu gihugu bivuye mu kigobe c'abarabu. Inkuru tuyibaze Juventine Muragije Maria. Umushikiranganje mukuru Delhi yavuze ko abakozi ba leta bazajya bakorera mu rugo iminsi 2 mu cyumweru. Izi ngingo zizamara amezi 3 zirimo kandi kugabanya ibitoro bikoreshwa n'abategetsi hamwe no gushishikariza ababa mu murwa mukuru gukoresha gake imodoka zabo bwite. Imihango minini yose ya leta yabaye ihagaritswe. Ikindi kandi leta ya Delhi igiye guhagarika kugura imodoka nshyashya zikoresha essence, mazutu na gaze mu gihe cy'amezi 6. Umushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire yagirije Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kugira uruhara rutaziguye mu ntambara kuri Iran. Mu nama y'abashikiranganje b'urunani rw'ibihugu by'ubutunzi buriko buraduga vuba bizwi nka BRICS, Abbas Araghchi yagirije abaserukira Emirates kwemera ko igihugu cabo gikoreshwa mu kurasa ibisasu kuri Iran. Yavuze yuko urunanirwa Emirates na Israel utashoboye kuzikingira. Iran yarashe ibisasu byinshi vya misile kuri Emirates muri iyo ntambara. Berda Prime urakoze kuri amakuru. Amakuru yo mu buryo buramvuye tuyahere mu soko bwa Congo Kinshasa aho ikiganyo c'ishiramwe Human Rights Watch gishira habona amabiye gahomera bunwa yabaye igihe umuhari w'inyeshamba M23 winjira mu gisagara ca Uvira. Ubwicanye ndengera butungane, ihohotera rishinge ku gitsina n'abantu baburi birengero ni bimwe mu vyaha bivugwa ko vyakozwe n'izi nyeshamba zifatanije n'ingabo z'u Rwanda ku bantu benshi bakekwa ko bari bashigikiye abarwanyi b'umuhari wa Wazalendo. Mu mwanya heze navuganye na Clementine Demanja, umushakashatsi mukuru mu ishyirahamwe ajejwe akarere ka Afrika kuri kicegeranyo, akaba atangurira kwidonido y'ivyo bakuye mu matoza yabo.
Ce que nous avons établi, c'est que dès leur arrivée à l'intérieur, icyo twagaragaje ni uko kuva ku itariki ya 10 Ukuboza bakimara kwinjira mu mujyi wa Uvira, ingabo za M23 ndetse n'iz'u Rwanda zarashe abasivile barimo n'abahungaga berekeza mu Burundi cyangwa se abahungiraga ku misozi irebana na Uvira. Banakoze kandi ibikorwa byo kujya inzu ku yindi, aho bishe cyane cyane abagabo n'abahungu, ariko n'abagore n'abakobwa nabo byabagiragaho ingaruka. Abo bibasiwe ahanini bashinjwaga gushyigikira Wazalendo, ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ifasha ingabo za leta ya Kongo. Abishwe bari abasivile badafite intwaro. Nyamara bakurwaga mu ngo zabo bakicirwa hafi yazo, akenshi babiciraga mu mihanda ihegereye. Twananditse ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abagore, harimo n'abajyaga mu mirima gushaka ibyo kurya ndetse n'abafatiwe ku ngufu mu ngo zabo n'abo barwanya. Ikindi twabonye ni ikibazo cy'ishimutwa n'ibura ry'abantu, cyane cyane abagabo. Byakekwaga ko baba barajyanywe mu gisirikare ku ngufu kandi ntibongeye kuboneka kugeza n'ubu. Suspectés d'avoir été recrutés de force et qui n'ont pas été revus à ce jour. Amatoza yanyu mwayakoze nyuma yaho M23 isubira inyuma, hanyuma ingabo za leta n'abazishigikiye zica zinjira muri iki gisagara. Abantu barashobora kwibaza nimba koko mwakoze amatoza yanyu mu bwigenge. On a fait notre travail de manière indépendante selon notre méthodologie habituelle. Twakoze akazi kacu twigenga rwose. Twakurikije uburyo dusanzwe tubikoramo. Twavuganye n'abantu barenga 120 kugira ngo dukusanye amakuru kuri ayo makosa yakozwe muri icyo gihe. Twanditse ibirego birenga 60 by'ubwicanyi bwabaye muri icyo gihe. Buri kibazo cyasesenguwe hashingiwe ku makuru yatanzwe n'abantu batandukanye kandi bigenga. Twanagiye yewe aho ibyo bintu byabereye kugira ngo twigenzurire ukuri kw'ibyavuzwe. Urugero, twasuye amazu yiciyemo abantu, tuhasanga ibisigazwa by'amasasu ndetse tunasura aho bashyinguwe. Ako rero ni akazi kakozwe mu buryo bwigenga kandi katagizwemo uruhare n'ubuyobozi bwa leta ya Kongo. Twabikoze dushingiye ku buhamya, amafoto n'ingendo zakozwe aho byabereye. Mais à travers des témoignages, des photographies, des visites de terrain. Iki cegeranyo kirimo ibirego bikomeye cyane. Mwarashoboye kuvugana na leta y'u Rwanda, mwaravuganye na M23, babishuye ngo iki? Oui, on a écrit au M23 et au... Yego, twandikiye umutwe wa M23 hamwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Twabahaye ibyibanze ku byo twari twabonye kugira ngo bagire icyo babivugaho. Twanabasabye yewe guhura haba imbona nkubone cyangwa hifashishwa ikoranabuhanga kugira ngo tuganire ku iperereza twakoraga. Ariko ntibigeze badusubiza. Uyo rero yari Clémentine de Monjoie, umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ajeje akarere ka Afrika. BBC ikaba yashatse kumenya icyo abategetsi b'u Rwanda hamwe n'abarongoye umuhari wa M23 bavuga kuri iki cegeranyo, ariko gushika ubwo ntaco barashikiriza. Tuje mu Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yiyamirije ibihano vyafatiwe igihugu ciwe kubera uruhara cagirizwa mu gufasha umuhari wa M23. Perezida Kagame yavuze ivyo inyuma yuko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe avugiye i Nairobi kuri ivyo bihano, kandi nawe ivyo yavuze bikaba vyiyamirizwa n'uruhande rwa Kinshasa. Ni inkuru twateguriwe na Latifa Mutesi. Mu nama ya Africa CEO Forum irimo kubera i Kigali kuva kuri uyu wa kane, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko ibihano byafatiwe u Rwanda bibabaje kuko ababifata babagamije kubabaza abo babifatiye. Gusa yongeraho ko byari kubabaza igihugu cye kurushaho iyo ibi bihano biba byarafashwe u Rwanda rudakora ibyo rurimo gukora. Ibi Perezida Kagame abivuze nyuma yuko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa avugiye i Nairobi ku bihano Washington yafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse no kuba Ubufaransa nabwo bwakurikiza uwo murongo. Macron yavuze ko gufatira u Rwanda ibihano bishobora gutuma rudakora politiki yo gufatanya, ahubwo ko igikenewe ari ibiganiro by'ubwubahane hagati ya Perezida Macron na Tshisekedi. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, Perezidansi y'iki gihugu yanenze amagambo ya Emmanuel Macron yamaganaga ibihano byafatirwa u Rwanda kubera ibyo rushinjwa byo gushyigikira umutwe wa M23. Ibi byatangajwe n'ikinyamakuru Media Congo kuwa gatatu. Abafatanyabikorwa ba Perezida Felix Tshisekedi bavuze ko imyitwarire ya Perezida Emmanuel Macron ishingiye ku nyungu za diplomasi Ubufaransa bufite mu karere k'ibiyaga bigari aho kuba ihagarariye icyerekezo rusange cy'Uburayi. Banavuze ko ibyo bishobora kuba bifitanye isano no gutera imbere kw'imikoranire ya Kongo na Amerika, cyane cyane ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, ibintu bavuga ko bishobora gutuma Ubufaransa bushaka kwegera u Rwanda kurushaho.
mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026 Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda namwe mu bayobozi bakuru bazo ibashinja guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gufasha ihuriro AFC mu 23. urakoze Latifa muhinga bw'ivyuma watumirira amate duce tugaruka tubandanye n'amakuru. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefoni ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Tubandaniza makuru yacu mu Rwanda nyene. Aimable Karasira yari yamenyekanye cyane ku rubuga rwa YouTube anegura ubutegetsi yashinguwe nyuma y'indwi imwe apfuye ku munsi yategerezwa kurangiriza ko igihano ciwe. Ibiro byo kumushingura ntivyitabwe n'abantu benshi kandi nta byinshi byavuzwe ku rufu rw'iwe rusanzwe rutavugwa ko rumwe. Karasira yari yarize iby'ubuhinga bwa none yabaye umwigisha wa kaminuza imbere yo kwivamwo akaja ku mbuga nyagiro aho yamenyekanye cyane mu kunegura ubutegetsi. Yahavuye afatwa arafungwa acakatirwa igihano c'imyaka 5 inyuma yo kwagirwa n'ivyaha birimwo gukwiragiza amacakubiri. Ni inkuru twateguriwe na Jean-Claude Mambutsa ari Kigali. Mu muhango wo gusezera kuri Aimable Karasira watangiriye ahitwa mu Biryogo mu mujyi wa Kigali mu cyumba cy'inama cy'itorero rya Anglikane. Ni umuhango utitabiriwe cyane kuko nubwo icyumba kitari kinini intebe nyinshi zari zateguwe zari zibereye aho. Bake baje barimo abanyamategeko Felicien Gashema na Bruce Bikotwa bunganiye Karasira mu rubanza. Hari kandi na murumuna we Aime Uyisenga. Uyu akaba ari nawe wenyine warukukanye na Karasira mu muryango wabo. Yubitse umutwe ku isanduku yari mu mubiri wa mukuru we Aime ntiyashoboye guhisha agahinda. Haba mu Biryogo ndetse no muri Kiliziya Gatolika Regina Pacis Remera nta byinshi byavuzwe ku rupfu rwa Karasira nubwo rwakomeje kutavugwaho rumwe nyuma y'icyumweru amaze apfuye. Ubwo hasabwaga ko uwifuza yagira icyo avuga kuri nyakwigendera si benshi bagaragaje ubwo bushake. Uwavugiye muri Regina Pacis yasobanuye ko yabaye umunyeshuri wa Karasira, amuvuga nk'umuntu wakundaga umurimo, gusa nawe ntacyo yavuze ku buryo Karasira yapfuyemo. Mu muhango wo gusezera kuri mukuru we Aime Uyisenga yavuze ukuntu mukuru we yabanye agahinda gahoraho nyuma yo kubura ababyeyi bombi ndetse no kubona urupfu rwa murumuna we wamuguye mu maboko ahitanywe n'igisasu. Avuga ku buryo abo mu muryango wabo bapfuye, Aime yabisobanuye nk'uko avuga ko bibwiwe na mukuru we Karasira. Yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi, ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze n'uwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga nibashaka nanjye bazanyica. Ntabwo yashoboye gukomeza kuko yahise yamburwa mikoro ndetse akanasubizwa mu cyicaro cye. Gusa yagiye agira ati ndabivuga igihe kimwe tuzabona freedom. Aimable Karasira yagombaga gufungurwa ku wa gatatu w'icyumweru gishize ubwo yararangije igihano cy'imyaka 5 y'igifungo. Gusa mu rukerera rw'umunsi wakurikiye humvikanye inkuru itanzwe n'ubuyobozi bwa gereza ko Karasira yapfuye nyuma yo kunywa urugero ruri hejuru rw'imiti yarasanzwe afata. Hari abahise bavuga ko urupfu rwe rurimo akaboko k'ubutegetsi, ariko umuvugizi w'urwego rw'amagereza Hilary Sengabo abyamaganira kure. Avuga ko nta kuntu leta yari guhitana Karasira ku munsi yo kurekurwa kandi yari imaze imyaka 5 ari imufunze. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch wasabye leta y'u Rwanda gukora iperereza kugira ngo rigaragaze impamvu nyazo z'urupfu rwa Karasira.
murakoze Jean Claude Mwambutsa. Tukaba tugeze ku isaha 12:40 hafi 44 ibiryogo mu Rwanda, niyo nawe masaha nyene tugeze ko mu ngugo ya Karusi mu Burundi. Unaho abakunzi b'urunana umwanya ni gwanyu. Amakimbirane ya Stefano na Pascal akomeje kuba urudaca. Hagati aho duheruka rero yabona Kristo yasohokanye na Nyesi. Ubusamerewe ati n'urunana. Sore mbabarira winsatsa kandi ntabyishoboreye. Shana ukuri si ukubeshya naraye naniwe gutuza pe. Nananiwe gutuza utambwiye uko byaraye bigenze. Ariko uziko naraye ntegereje kugaruka ngo umbwire nkarinda sinzira utari waza sha. Sore mbabarira nukuri. Mbabarira pe. Nukuri amatsiko ni menshi. Mbwiza ukuri reya wasanze sibyo atanazi yakubwiye ari byo koko. Sha ibyo niboneye simfite uko nabisobanura. Sha nyihera makuru wabonye ikisi. Sha nyine cyagiye nahise ngenda. Umva akabari yari yambwiye nahise nkinjiramo. Yego. Umva ameza ya mbere hafi y'umuryango w'akabari yaraya Chris, Agnes na directeur w'ikigo cyacu sha. Yampaye inka rero. Bakubonye babyifatamo gute? Reka nakoze uko nshoboye ntibambona. Gusa nagize ibyago ubwo directeur yarasohotse agiye mu bwiherero turakubitana ku buryo butunguranye. Yo ubwo ahita bibwira Chris. Sha namwinginze ngo ntabivuge. Niba yangira ibanga nkuko nabimusabye, niba yabimubwiye sha simbizi. Mana yanjye. Gusa icyo nakoze sinahise ntaha, nakomeje gucungira hafi ngo ndebe igihe batahira. Ahubwo se buriya ntibatahanye we. Ntibatahanye Nyesa akaba yaraye kwa Chris. Sha nabyo nabitekereje kuko igihe cyageze barataha. Gusa mbura icyo nkora ngo nkurikirane kubera ko byari bimaze kuba mu gicuku, ntanabona n'igare ngo mbomeho, mbese byancanze. Mana we. Gusa icyo nakoze hari amafoto nagiye mfatisha telefone yanjye. Nyine Chris niyiha kubihakana, nzajya nyamwereka nk'igihamya. Yego sha, aho wakoze. Ubu se ko ririya rikecuru rimutwaye koko ndakora iki sori? Tuzi ariko icyo gukora ntikizabura ngo wongere umumukureho. Nkora iki nyine? Umva, nibinaba ngombwa n'uburozi tuzabukoresha. Tuzabukoresha, ariko uziko hari umuntu bambwiye ngo uroga, akaroga umuntu kunuka nk'imbeba yapfuye we. Yesu we. Agnes twamurogesha kunuka maze tukareba uko Chris yongera kumwikoza. Ahubwo hamumundogera kunuka nk'indagara yo kanyagwa. Oya, tuzashakisha uwo murozi tubikore. Shana di Karame. kora rwose ndagushimiye. Shana byimeze rwose restaurant nayitangiye. Mfa ndayibona uvuye kurangura ibyo guteka. Mbese we umwana wari wamusize ko mubona mu gikari. Ariko se we ko ari wenyine ndemeza ari he? Mana nyagasani we niko ndemezo aho se katakwitaba ugarahari. Ego mana yanjye yo mana we ndemezo we mana yanjye. Uyu mwana yagiye hehe? Ndeme niko ndemezo we mana yanjye uzi ko uyu mwana ntawe uhari. Ubu yagiye he? Ubuse ntibigaragara. Ariko ndemezo nzamugire ne koko uwo musigi umwana muto yigendere koko. Sha nadi ibintu ntuzabyongera. Oya mugeni we ndemeza arananiye pe uyu mwana rwose aho kugira ngo ambere umwana ubasigaye irambereye umutwaro. Oya nawe kandi bishyira ku none se nkora iki? Muge ndemeza arimo kumbera ikigeragezo sinzi icyo ngomba gukora. Mama waje dore mbese uko gisa kirabungutse. Avese gonadi. Oya mujye mundarakaye yewe. Sibyo byongera no gutuka umwana. Oya ndeka muge nakubwiye ngo ndemeza arananiye niko ndeme. Nkubuvuye hehe kubera iki nagusigiye umwana ukamuta wari uzi ko namusigiye nde? Sinanajya gukina n'abandi bana se. Hanyuma ugasiga umwana wenyine kuko utamujyanye se nibura. Niko sinene kubwiye ko utagomba kuva hanga mu rugo wacyana we. Gabanya uburakari nadi gabanya uburakari. Yego umwana yakosheje ariko nyine wamukosora mu bundi buryo butarimo kumuhutaza. Nuko nyine agaka ari kundi gahandurika muge uyu mwana arananiye yigize ingegera yigize umusega yigize igihomora kandi na Stefano ntacyo aba yitayeho ubu nzagende ko nakoresha amagambo akakaye. Pascal ninjye uhamagara Stefano wowe nyine gize amahirwe turahura ndagira ngo tugire icyo tuvugana. Ubwo se uragira ngo tuvugane iki koko njye nawe Stefano? Ndagira ngo nkwihanize. Ngo iki?
ubwo uzi ibibazo mfite muri iki gihe. ubwo ibibazo byawe ndabimenya ngo bigende bite. umva sinshaka kongera kumva ubwo bucucu bwawe umbeshya. njyewe nakubeshya iki Stefa? ni iki nakubeshya? ceceka se nyine. ceceka nawe aho ngaho. nta soni. ahubwo wowe nta soni ugira. ikindi nkwiyama kandi Pascal. iki ariko? ndakwiyamye sinzongera kukubona n'umugore wanjye Nyiramariza. ngo iki? umva se sinzagenda na rimwe numva hari wongeye kumbwira ko yakubonanye na Nyiramariza. urumva Pascal? yewe ntabwo nshaka kubona akagabo k'amafuti nkawe kari kumwe n'umugore wanjye rwose. reka ye ubwo ibyo nturi kubivugishwa n'ikimwaro koko? ikimwaro kikize. ufite ikimwaro cy'uko winjiriye urugo rwanjye urumva niko sha. ubu nataye urugo rwanjye atari ukubera wowe. genda no kubera ububwa bwawe. umva noneho nanakubwire Stefa, gira vuba ugenda ukure bariya abana bawe mu rugo rwanjye urumva. gira vuba rwose, ntabwo ndi umuryango utabara imbabare ku buryo nakuririra abana. sigare we ngo si nyine cyangwa ikibazo ngishyikirize inzego zibishinzwe. ahubwo n'igihe ushobora kukurega. si ubundi wamuswa we ufite ikihe gihamya ko abo bana ari njye wababyaranye n'umugore wawe wa Mayibobo? Mayibobo ni wowe wigize imfizi y'umurenge. nta soni urira gusenya ingo z'abandi ngo uri umugabo. tatwaye mbasere nta soni. ariko mani ishobora byose urankubise koko? nakukubise nyine. hano umubita ngukubita. niko hamaze ndera gasuzuguro kawe. munike munike gahona samara wowe cyane ndakomuna muheta tsatsiranduye kakavuna muheta sindaguca ndagushamenye cyane kakavuna muheta dasoni. ahubwo mama wumvise umunyu nashyizemo uhagije? umunyu urahagije rwose. wumvise ukuntu ibiryo nagutekeye biryoshye mama? iyi biraryoshye pe, biraryoshye rwose. mama karame, ndumva rero uri bwishime, dore nagutekeye ibiryo biryoshye. ndishima se sha mwana wanjye ugira ngo hari ibyishimo nifitemo? kubera icyo utishimye se ma? ntureba se ukuntu tumeranye na mama Rope? ariko bizarangira humura mama, bizarangira. reka nzenza n'ibisuperi tubyaruremo birahiye Rope. yego mama. yego mana yanjye ndayimennye Rope, ndayimennye. komera mama. ehe yasanye iramenetse se? ibyo ni iki bigomba gutorana ariko yemwe ba? yewe iramenetse disi. ni inyimenetse mu isahani nyogoko. ye baba we niko Rope. karame ibikoza ni ibiki koko? iyi sahani yanjye urayimennye? ntabwo ari njyewe nyogoko. ninde atari wowe koko? iyi sahani umuhungu wanjye Shyaka yanyihereyemo impano urayimennye wa mukobwa we? nyogoko ntabwo ari njye rwose. ye ni mama. ngo nde? niko nye nyasi we ubu kuko iyi sahani kuko ubu kumungorera ni ibiki? iyi sahani yimeneye iki koko? ariko se hari ubwo nabishakaga mama, hari umuntu utagira ibyago nk'ibi ngibi koko? ariko se koko ubu koko kusigaye warataye ubwenge utakigira icyo witaho, utakigira icyo uha agaciro, wa mukobwa we wabaye iki? ariko si cyo ntagiha agaciro ni igiki mama, uretse ibi byago nigiriye koko? cyangwa uri kwihimura muko? nihimura se mu biki kandi? ubwo uranziza ariko nsigaye mvuga kirisi nabi niko nibyo biri kugutera umujinya nta bindi, ariko rero nzabivuga mpaka. ariko se mama, aho kunigwa n'ijambo nzanigwa n'ubundi bwiye rwose. ariko se mama ibi ni ibiki koko? ibikitse ni iki kikuvugisha ayo magambo nk'ayo ngayo yose? ye niko Nadine ndakumva izuba utinyuka ukihorera umwana kandi arimo arira koko? reka muhane ndemezo yego mana yanjye, ariko se ubundi yagukoreye iriya kosa koko? ahubwo mva gira vuba genda ufungure rwa rugi. kingura ntabwo ibi bintu ari iby'i Rwanda. ngaho reka muziture ntuzongere, urumva ndeme? ye baba data we,
ariko koko ubu nta soni koko Nadi ibi bintu ukorera uyu mwana ni ibiki koko yicara ubazo gutya koko erega Izu reka nkubwire ibi bintu ni bibi cyane ubundi se uramuhana umwica yicara ubazo gutya koko yagukoreye iki ariko Izu nawe se umwana musize ku rugo musigire mwene nyina niza nsanga yamutaye yagiye kuzerera koko ubwo byari ibintu nawe utingiye kumuboha amaguru n'amaboko nta n'isoni ufite si mwana ariko ni ukumuvura ubuzererezi afite uyu mwana urumva uzi ko ashaka kwigira umusega we none se ninda bakubeshya yuko ari ukunguku bahana umwana none se namuhana gute guhanisha umwana ibihano bibabaza umubiri n'umutima rwose ntabwo ari byo ariko uzi ko ari ukubitangira akirirwa azerera yakwigira hejuru akazavamo umuntu udashobotse mureke mukosore hakiri kare kandi mukosore ntajenjeka urumva reka guhana umwana gutya rwose yandeye umujinya Izu hoya rwose guhana umwana gutya n'ibituma atagira imyitwarire myiza urumva cyangwa adasubira mu ikosa wamuhaniye ahubwo bimugira igikange yego rwose bituma umwana gutinya bikamutera kwigunga noneho iyo ari mu ishuri byo bituma yata n'ishuri cyangwa agahunga n'umuryango we urumva akajya kuba inzererezi ngo si byo dushaka akaba inzererezi nyine mana we ahubwo bishobora no kumukurizamo ubumuga cyangwa n'urupfu agapfuka muhamba neza bivana aho ngaho none se umwana nk'uriya wamuhana gute koko Izu kwiki niba rero umwana akoze ikosa muganirize umwereke ingaruka zaryo n'uburyo agomba kwitwara kugira ngo aryirinde atazarisubiramo cyangwa uko ubutaha azitwara kugira ngo aryirinde nibyo ibyo rero bizatuma umwana wawe akura neza mugire imibanire myiza yigirira akamaro kandi akagirira umuryango nawe kandi bikurinde ibyago byo guhora uhohotera umwana wawe bya hato na hato yewe urakoze sinzabyongera ni ukuri mwana yanjye we ndemeye mbabara sinzongera mwana wa ni ukuri ndagukunda pe rwose ni ukuri ariko ntuzongere sibyo ndagukunda ni ukuri harya ubwo ngo uje kumbwira iki mu cyumba cyanjye nye wagiye kuryama nanjye nkiryamira koko mama sinkubuza kuryama ariko rwose ukwiye kuryama nanjye umaze kumva intera agahinda yanjye nigeze nkubuza kuyivuga sera mama biriya wankoreye ni ibiki koko yewe rangwa idamukamisha nagukoreye iki kuko utigiye ngo ntonganye unyandagaza imbere y'umwana wanjye Lopez ngo nuko si ibyago nkamena isahani kuko mama gusa ibyo nibyo bitunyuza kumbuza amahoro mbuza kwiryamira nsohokera mu cyumba gira vuba nyamara ukwiye kumenya ko wambabaje mama nkubabaza ibiki ni ukuri ukwiye kugerageza kunyubahisha imbere y'umwana wanjye ntabwo nshobora kukubaha igihe cyose utari wanyumva si iki ahubwo reka nkubwize ukuri nye niba ukomeje iyo myitwarire yawe yo gukomeza kunyangiriza ibintu ibyiza wagenda ngo iki mama wagenda da ukamvira mu rugo shuhu naruvamo rwose nkagenda mama nagenda ruvemo nyine vira mu rugo ugenda rwose nta kibazo mfite ariko ibyo byikuvuna mama byikuvuna rwose genda da undi se uracyari mu mwanya ukora iki uracyakora iki koko urarwaye uranyonka ngo bigire inzira ubundi imyaka yawe ufite uracyakora iki muri uru rugo koko urugo rwanjye uracyarukoramo iki nye ntinyaza si biki hari abandi bakobwa bari mu kigero cyawe bakiba iwabo mbese ubundi ubwo urambwira kuva muri uru rugo ngo ngehera aho uzajya se ndahazi ntushaka uzasanga uwo mugabo ngo ni kirisi uzamusange rwose nta kibazo mfite nge nta n'inkwano zawe nzagusaba mbese ubwo urakomeje mama ndakomeje ngora ngo idabwije Agnes ukuri kwe kose Agnes abyakiriye ate ntuzacwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook
kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Ni kuri kinamico urunana rero turangirije kamakuru yacu kuri uno wa kane yarahagariwe na Latifa Mutese. Muhinga bw'ivyuma yari David Kinyanjwi. Kwizana ryabo bose bafashije kugira ngo amakuru abashikire. Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye mugira umugoroba mwiza canke igitondo ciza canke umunsi mwiza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi.